paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Pare, kada madmadlaw ka dito'y rupak ah. Ano ti madmadlaw mo? Sila pumuspuskol mo dito'y rupak ah. Ay, wen. No itamla madlaw, nabayag daytan. Ay ah. Paingay nga italaang ang madlaw ka. Badaw, si kaman mo't ti mapan umutang ijitersina ni Marikwan ng Apay asyak ti ibaon maw. una, tanapuspus kul ti rupam ngam siya. Ha? Nadlaw mo may anapuskol ti rupak. Ay, nabayagan, badaw. Daytaw, inlistak dagiti utangam. Asukar. Kape. Baga. Aying kakiday, pasampay lang. Adumanan tila ako mamaray. Agidis-display ka manay. Kumpletong tilako, kabadong. Umay kay gumatangan. Adto'y tilistaan, maray. Nay, nagadumatan? Mala, isupot mo amin dagita nakalista, maray. Mabait laeng, kabadong, Na, agasam nga day ti abuay na manok ita. Kahit nalpasay, maray. Dayto ilangan bagas 5 kilo. Mabait langan, Adto yan, kabadong. Medyo nadagsin mo ta. Kabaalam nga awitan. Ay, weng, kabailak. Ala, inako na, maray. Ay, mabit lang. Adda nalipatam. May bayad na ngay. Ay, ilistampay lang, maray. Utang. Anya, ay, kabadong, agsubli ka! Nagpuskol ka tiro pa day jay akabadungan. Anya, intaray latan ni pari badong dagiti impasupot na. Un nga road mare, kunak nubayadan na ngam intaray na mutlatan. Sana impukkaw nga utang na kanaw. Nagalasan ti kasta nga ugali. Ay, ireklamo kumakat ka ni Kapitan. Wen reklamo nga men. Mamati akon iti ibagbaga ti kaduan at talaga anapuskol tiro paday jay akabadong. Di namati kamutlaengan. Ay, talaga nga inak ireklamo kan ni Kapitan. Si kamet, kagawad. Wen Kapitan, ireklamok man ni kabadong. Ay, agreklamo ka? Apay, Mike, nga reklamo. Wen Kapitan, taintaray na mutlatan jay pasupot na alakok. Di na binayadan. Anja? Awang babain na. Yay, talaga anapuskol ti rupa da di akong pare. Tuyang, kanya ti pangaldawan ta. Dayta nga ron ti pampanunutek, itaypay. Pay lang agpanunot ka. Katanya nga raw, no saan anaimas ti sidaan, agunget kan tumanen. Ay, kitwin Pag sidaan nakiday, iti kompormila ditan. Mala, saan kan nga agpanunaw? Siya kaun ti makamaw iti sidaan ta. Mapisina kon, Chip. Sigalahan niya nga. Kanya nga ti masiday di balay dangkil ko yan. Chip, ninsagat tatabadong da jay. Uy, aday gam na manok. Nagkapumat iti balay ka. Ay. Agwari ka. Kita, ininayadan ng erikap tigit ti balay mo. Ay.
Manok ko jay igam na. Ay. Tinakaw nan samad di manok mo, Chip. Ay. Tata Badong! Manok ko day ta! Tata Badong! Na! Ay. Timarayan ni Chip. Inteng, ni kwarog mat jag tartaray. Ah. Kasla dakam kamaten na. Asin hungay nga tatikam kamatin na. Ay, ni pari Badong. Ha? Apay akam kamatin na ni Paribadaw? Nay, Na. nagpartak mat ato maray ni pari Badong. Aywan, uray padak alakay kit na partak. Kita nagpartak, oh. Win nga rod. Sige, taray! Ay, partakam mat kwarog! Naa. Sige, kamatam ni pari Badong! Sige, taray! Badong! Kwarog! Da- Kwarog! Naa. Kwarog! Yay. Taray! Kwarog! Naa. Sige! Hoy! Taray! Nagapwam. Iri ka mo dyan rito, tuya. Darasayim! Uwan. Ilakmaw! Abay, aya. Pati nagititawa. Iri ka mo amin! Ay, uwan. Ay, apa, Ha? Nangalaam day tamanaw. ay isan kan ngagdamag. Parchimon, tailutom. Darasayim! Nakamatam ni Tata Badaw. Ay, saan nga raw? Ha? Nagparta ka tumanay. Ano kasta? Intaray nan di manok mo, Chip. Mapanmatlat ta agalan iti tarakan ka. Naposkol ngamin kano ti rupa ni Tata Badaw. Tinakaw ni Paribadong ti manok mo. Unang kail. Upa uno kawitan. Damdamagag ka rod. Tapno amok. Naa. Anya ngay. Apay ngamin adamag ka adamag. Ha? Kitkita am lang nga rudan nga agsangsangit ni kwarog. Tapno mamuak adag iti detalye. Kwarog. Anya ti kulor tinatakaw ang manok mo. Nangisay. Nga da puraw-puraw di payak na. Di may sa apayak ti ada puraw-puraw na wana dua apayak. Inteng, Ah, anya pa'y la detalye ti kayat mo ama-amuan. Akwa. Kurang ka di pa dyan na amuam, anatakawan iti manok. Kasapulak nga ron ti complete details. Tiliwan yun ni Tata Badong ang kay. Na, Ipapulis niyaw. Paibalot niyaw. kasano nga ipabalod ko na ipapulis ko? Kadyak pa'y mo't amaw. No anya apayak ti ada puraw-puraw na. Nga Ay na! Nabsugak Uray siyak Badaw. Nabsugak may. Naglukmagan di manok ni Kwarog. Naglasagan niya. Ay, kay, ayan nan nga itay pang dulsay. Masapol pa'y aya. Ada makikita tuyang. Anya day ta. Dahil po unti papaya. Ada na luom na. Nay, nagbaba na gitibunga na. Mabalin agaw atay. Saan mo amula day ta? Amo ka. Nagtubo ijay paraangan ti balay da kapitan. Amok amula ni kumpare. Masapol pa'y laya nga ibagam. Kay anya nga iti plan-plan nuam. Ay, agore ka dito ituyang. Intun sumang petak. Adan awit ko analoom apapaya. Ay na, Mare. Ibagakken ka. Talaga aperwisyo diti barangay day ta akabadong. Ay, kinunampay, Mare. Agasam, taintaray na jay tarakan ni kwarog a manok. Mare, tumalyaw ka ije balayaw. Apay aya, Maray. Kita Ha? Suksok dalan ni pari Badong dagiti bunga ti papaya may. Ay, hindi. Ingkan Ay. ata nawaem. Wine, agawid akon. Ay, unay matday dya pari Badungan. Tauray bunga ti papaya may. Alaan na. Ay, Paray! Pari Badong! Mula mi dayta! Di mo alaan! Pari Badong! Hoy! Agmula kamat ngamin Dayta, naloom apapaya tuyang. Ay, nagpartakan.
Nakita may aginawat ko lang. Wen, nakita ka. Nangagkupay ati panang bugkaw ni Maribanang ken ka. Ha? Awan may tinangagaw. Si Kapay, agin tutulong ka. Mala, kanantaki din to yang. Sige. Adon sapay mo tibunga di papayad ah. Apay ngay amay salaang tinalam. Darangidangan pa'y laeng dagijay da duma to yang. Di mo ila mangalngal, tatupul kakit nga raw. Ah, Subyak taon, inton maluom dan to amay. Amok itan, tirik na ti matakawan. Apay, Uncle? Natakawan ka matang. Di bunga ti papaya nga imulak. Tinakaw na di apari badong. Sapay naggagit nga agbunga jay mula, Uncle. Nagsakit tinakam ko. Nagsakit tinakam ti matakawan. Kung nagtumat kan ka. Nagrigrigatak na di nga imula. Sibugak. Tinakaw kit din na di apari badong. Amok, Uncle. Ay, napanla ang sinukdal na di apari badong. Sapay pinili na mo tinalom. Naskan nga aksyonan tayon day tao eh. Tanay, mabiktima tayo mat amin ang gapo iti kinapuskol ti rupa ni Tata Badaw. Apay mo't ni Kabadong Mare? apay maray. Na, di mo pa'y ammo aya, ti aramidan na dito barangay tayaw. Ay, awan amok dita, maray. Kasano nga wan ti ammawm? Ay na ignoranti ak no kakastabang banag. Ay, unay kamutan. Ay, Siyak, ni Kwarog, ni Kapitan, amin kami, biniktimanan. Damagak tuman. Inaasan mo na damagan? Bagbagam kit day. Tadi na ulitan tinaramid na. Ay namaray, narigat abagbagaan tilakay. Ay, no adag reklamo kontra kan ni Kabadong kat maibalod, karaman ka. Na, api ngay nga iramraman dak. Adda akla ang mat ijay balay may ngagmalmalang. Awan mat tidakas ngar aramidan. Ni nga rod badong mo, ti adadakas nga aramidan na. Kat no nagsingpay ni Badong Kaw, naggagat kan naganos nga asawa. Isuasan kayo ngagsao-sao iti saan apod na. Taamangan no da kayo, ti darong kaw. Chip, ayan ti tricycle mau. Nakapila iti paradaan. Apay nga imbati mi dyan ngay. Mapanak pa'y makipangan di tabalay da Uncle Kao. Ha? Ni. Ano na? Apay nga, nagandar mo tanti tricycle Kao. Kung nagpaisaw. Ay, ni. Di tricycle Kao. Ni, napanan ti tricycle mo, Chip. Ni. Sino nga tinangi-drive? Ni tatabadong. Ha? Ay, sus. Ni. Yung tricycle Kao. Ay, tatabadaw. Apay nga intaray mo nga iti tricycle Kao. Ayan ni Kapitan Maribanang, Napan ijay ilay, maray. siyak mismo tagtistigaw, idiintaray ni Kabadong jay tricycle ni Kwarog. Ay, nasaya at mo't maray. Tada ka nga agtistigo. Wen, nakitak tinapasamak, Anya ngay ti talaga ang nakitam. nakaparada jay tricycle ni Kwarog. Pagamuam ta sinakayan ni Kabadong. Idikwan, pinagandar na sana pinataray. Nagturungan na ngay, maray. Saan mo't ang nagpailay? Nagpalaod mo't maray. Nay, anya ngay ti aramidan na iti ipapan na ijay laod. Kano pagbibidyook yan ijay, maray? Na, wen anya? Wen, ado ti pag-iinuman ijay abanda, kan ado ti babae. Na, amo nga ta ni Marito yang dayta nga inaramid ni Pari Badong. Kunana nga raw anasingpet kan naanos ni Badong na. Kasta, At ne, daytan ni Marito yang. Biro kan na siguro ni Badong na. Kuna ni Badong ko amapan lamaki karuba. Ngam saan mo tan nagsubsublay. Ay na, maray, intaray na di tricycle ni Kwarog. Ituloy mo, Maribanang. sa nagpalaod. Nagpalaod? Napan siguro nagbidyo okay.
Ken napan nag-checks. Ado, tinapipinta sa babae ijay bidyokyan. Nagbabanglo na pa'y No siyak ti si Kamaray, inaksurutan. Mangitugot ka iti badang mo, Marituyang. Tano di na kaya ti agawid, badang maon. Talaga ang mapanak ko, Kumaray. Ibagam tayawid na jay tricycle ni Kwaraw. Order kayo lang. Aywan. Ado talaga di kwarta. Basta dito'y kayo lang, abay ko na kayo ang napipintas, babae. Ay nga. Ang mga noomay ni misis mo dito. Ay, saan? Bakit na jayan? Saan na makapagnanga umay dito? Bakit magaya man? Bakit anaga daw ti kurek ti rupa na? Bakit kaya ma? Wait, nagbakit. Danda ni Jack Pay kayat nga abayan. Kasta kaya ma? Tuyang! Pingad ka nito. Bakit gaya ma? Sigay! Away! Kapitan, umay ko isuko ni Badungkaw. Nasaya at may, tano saan kami na marigatan ngagbiraw. Iso ko nga ibagbagam mo tuyang. Awan mo ti basol ko kani kumpare nga inteng. Anya nga awan kat nagadaw. Ah, Na kami akabaranggayam. ay, anya nga rodan nga iti aramidan nyo kanyak paray. Ibalod na kaon. Tuyang, maitured na ka di nga ipabalawd. Kinudongdongon nak mait saan aya. Wan, talaga nga ipaibalod ka. Tapno sumardeng kan amang lokloko iti padam at tao. Sigay, kapitan, ibalod siya. Ay, tuyang, kaasyan nak mo na tuyang. Tuyang! Ay, tatabadong. Agpatinggamit gayam ti kalukwam numatiliwan na kanina na toyang. Ay na, agbalin ka ngamin apagwadan nga asawa. Tapno naragsak ti panagdiagyo. Ala, sige. Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.